खुलुमबाय बड लाइभ 24 नि स्टुडियो आं जनाली बसुमतारी। अरुणाचल आरो आसामनि सीमायाव गुलि गावनाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि। दिनै न्यायनि दाबियाव आसामनि गोबां दोलो आफादफोरा दिनै राजा लामायाव ओंखारनानै बेरेखा सोमावसारदों। न्यायनि दाबि दैखांदों। अरुणाचलनि दुथांफोरा थाबैनो साजा मोनथारनांगोन। 18 आसामनि सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन गुलि नांजानानै। बेनि उनाव दिनै दुंहाव थासारि नुनो मोननाय जादों। ओनसोलनाङैनो फोरमायनो लादों मोनसे ब्रेकिं निउज। दिनै 12 घन्टा बन्द धेमाजियाव आरो अरुणाचलाव गुलि गावनाय जाथायखौ लानानै धरना हाबाफारि। गोबां दोलो आफादफोरा राजा लामायाव ओंखारनानै बेरेखा सोमावसारदों। न्यायनि दाबियाव बेरेखा सोमावसारदों। जिखिजाया जों बे बाराव नागारना होनो हाया। जेब्लासिम न्याय मोना बे समसिम जुजिगोन। नागारना होनाय जानाय नङा। अरुणाचलाव साफ्रोम सुबुंफोरनो सिलाय होयोब्ला आसामावबो सिलाय होनांगोन। आसामनि सुबुंफोराबो सिलाय गावगोन गुलि गावगोन होनना बिबुंथि। आरो टिएमपिके अरुणाचलनिफ्राय आसामाव फैनाय गासै लामाखौ बन्द खालामनानै दोनबाय। अरुणाचलाव गुलि गावनाय जाथायखौ लानानै गोबां दोलो आरो आफादफोरा बन्द फोसावदों। अरुणाचल प्रदेशनि दुथांफोरखौ हमनानै साजा होनांगौनि दाबियाव धरना हाबाफारि। गगामुखनि आसाम अरुणाचल सीमायाव गुलि गावनाय जाथाया जादोंमोन। अरुणाचलनि गुलियाव जोखोम जानायाव 18 सुबुं जोखोम जादोंमोन। अरुणाचलनि दुथांफोरा 18 असमियाफोरखौ गावदोंमोन। सीमानि मिंमां बदतियायाव बे जाथाया जादोंमोन। आसामनि हाया अरुणाचलनि इनाय दखलखौ लानानै बे नांजेननाया जादोंमोन। बेनि उनाव अरुणाचलनिफ्राय गुलि गावनायाव आसामनि 18 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। आरो दिनै बेबायदि बेरेखा सोमावसारदों न्यायनि दाबियाव। अरुणाचल सरकार हाय हायनि स्लोगानजों दिनै धरना हाबाफारि। अरुणाचलनि दुथांफोरखौ थाबैनो साजा होनांगौनि दाबियाव बेबायदि दिनै गोबां दोलो आफादफोरा राजा लामायाव ओंखारदों। इस बार नहीं छोड़ेंगे, बे बाराव नागारथारनाय नङा। इस बार नहीं छोड़ेंगे स्लोगान। जास्टिसनि दाबि न्यायनि दाबिया राजा लामायाव ओंखारदों। आरो 18 असमियाफोरखौ गावदोंमोन अरुणाचलनि दुथांफोरा। बिसोर अरुणाचलनि दुथांफोरखौ थाबैनो साजा होनांगौनि दाबि। आसामनि हायाव अरुणाचलनि इनाय दखलखौ लानानै नांज्लायनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो बे गुलि गावनाय जाथाया जादों। इनाय दखलाव हेंथा होनायनि थाखाय असमियाफोरनि सायाव गुलि गावदों। मोननै दोलोनि गेजेराव नांज्लायनायनि गेजेराव गुलि गावग्लुंनाय जोखोम जादों दुर्गेश्वर पाटिल, रोहित डले, नागराज डले, बिगेश्वर पाटिल, पामे पेगु, सन्जय तायुं, उत्पल डले आरो जान डले सुबुंफोरा। अरुणाचलाव गुलि गावनाय जाथायखौ लानानै दुंहाव 12 घन्टा बन्द धेमाजियाव गोबां दोलो आरो आफादफोरा बन्द फोसावदों। न्यायनि दाबियाव बेरेखा सोमावसारदों गोबां दोलो आफाद। কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অৰুণাচলৰ বিৰুদ্ধে আমি অৰ্থনৈতিক পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে গোৱামুখ মিংমাং বদতিত অৰুণাচল আৰু অসমৰ সীমা বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই যি হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। অসমৰ এগৰাকী নিৰীহ মানুহক জন্তুক যেনেকৈ গুলিৰে মাৰা হয়, এনেদৰে মানুহক 11জনকৈ অসমৰ নিৰীহ মানুহক গুলিবিদ্ধ হৈছে অসমৰ মানুহ। 4গৰাকী এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। আজি চৰকাৰক এটাই আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, এনেধৰণৰ ঘটনা বাৰে বাৰে হৈ আছে। অসম আৰু অৰুণাচল
সীমা বিবাদ কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই আৰু এই সীমা বিবাদ আছে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন কৰিব লাগে স্থায়ী সমাধান শান্তিপূৰ্ণ স্থায়ী সমাধান আমি বিচাৰিছোঁ আৰু বাৰে বাৰে কিয় এই ঘটনাবোৰ হৈ আছে গতিকে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে জন্তুক যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ লগত কোনো ধৰণৰ মানসিকতা আমি কোনোদিনে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই অৰুণাচল মানুহৰ লগত মানসিকতা আমি ইতিমধ্যে এৰাই গৈছে বুলি আমি ক'ব লাগিব অৰুণাচলত কাম কৰা মানুহক যেনেদৰে মাজে সময়ে মাৰ্ডাৰ কৰা আমি দেখিছোঁ অৰুণাচলৰ কাম কৰা বিভিন্ন প্ৰান্ত চাকুৰে গুলিয়াই মাৰ্ডাৰ কৰা হত্যা কৰা আমি দেখিছোঁ তাৰ পিছত আকৌ এতিয়া সীমা বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই মানুহক জন্তুক যেনেকৈ মাৰা হয় এনেধৰণে মানুহক এতিয়া মাৰিছে এতিয়া গতিকে আমি এই অনিৰ্দিষ্টকালীন আমাৰ এই পদ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ চলিব যেতিয়ালৈকে এই কালপ্ৰিটসকলক যেতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অসম পুলিচক যেতিয়ালৈকে গতাই নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই পদ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ চলি থাকিব কোনো পধ্যে এইবাৰ এৰি দিয়া নহ'ব অৰুণাচলৰ কোনো এখন যান বাহন অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব আৰু অসমৰ পৰা অৰুণাচলৰ মাজত যিমান প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে তাৰ আমি পদ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তত জোনাইত আপোনালোকে দেখিছে ৰুকচিন অৰুণাচল অসম আৰু অৰুণাচল সীমান্ত চেকপোষ্ট ৰুকচিন গেটত আমি পদ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াতে লেকুৰ এই বাইপাছত আমি পদ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী আমি